Mengameli Cyril Ramaphosa uvakashele umvunankulu welive leSpain Pedro Sanchez lamuhla etindlini tembuso. Esuliwe emacala egagadlela kuhlukumeza ngemacansi kanye negebenga lebekabukene nebasolwa labalishumi lebaboshele egagadlela abantu labasikati labasiphohlongo eKrugersdorp. Baqeqeshi be-Orlando Pirates neKaizer Chiefs uJose Rivero na-Arthur Zwane bawuchazela umzuliswano lotako waseSoweto njengemicimbi lokhethekile. Shona kanjalo kwelanga lesine lilanga sikubingelele wena wekunene sikwambele tindzaba tesiswati la SABC1. Khumbula ke mbukeli ukuthi le tindzaba tiyatfolakala ku YouTube, ungasifuna ngekuthi SABC Tindzaba, kanti ke ungasilandzela ku Facebook na ku Twitter. Mengameli Cyril Ramaphosa uvakashele umvunankulu welive leSpain Pedro Sanchez lamuhla etindlini tembuso. Ramaphosa naSanchez bahlikihle sivumelwano bese kusebenzisana emkhathini kweNingizimu Afrika neSpain. Mengameli uphinze waceka sehlakalo lesithi ngahle kube nekuhlaselwa kuletinye tetindzawo leTsessentin esifundzeni seGauteng lesimenyetelwe live leMelika. Ramaphosa uvakashele umvunankulu welive leSpain Pedro Sanchez etindlini tembuso Union Buildings ePitoli. Ramaphosa naSanchez bahlikihle isivumelwano sokusebenzisana emkhathini welamave lamabili lokufaka ikhathi kutemidlalo kubambisane kuletheni kuthula netekuphepha udzaba lemalungelo eluntfu nebantfu labasikati. We have just concluded very successful engagements which, as you saw, have been crowned by the signing of 3 memoranda of understanding. Mengameli uthi babe nelithuba lekubonisana ukuthi ngabe yini lengendiwa ukuqinisa budlelwane balamave lamabili. We've had an opportunity to exchange views and ideas on how to consolidate and deepen the bilateral relations between our two countries. Sanchez usinelithemba lekuthi uhlikihle kwalesivumelwano sokusebenzisana kutawuqinisa budlelwane balamave lamabili. Uthi bafuna nekuqinisa budlelwane balamave ehlangothini letepolitiki njengoba bakwendile kumave ase-Afrika lamabili lokuyiMorocco neNigeria. Spain has a strategic partnership with 2 very important countries in Africa for Spain, which are Morocco and Algeria, and we want to scale our political and strategic partnership with South Africa to the same level that we have with these very important countries. Ramaphosa uphinze wathinza lidzaba lelungidzaba mlonyeni njengoba agcekele ive lasemelika ngendlela lelikhiphe ngayo imininingwane lethi emacimbi eliphekula likhona angahle ahlasele lenye yetindzawo leSessentin kuleli. Uthi ngabe kusentshentshiswe indlela lokungeda okuxhumana neziphathimandla takuleli ngalolidzaba ngaphambi kokuthi liphumele ezidlangalaleni njengoba lokhu sokuthuse bantfu labaningi kuleli. Ingivuselelo lobisi etindzabeni te-SABC eJozi. Kubeka imali lengo-3 billion wemarandi ukuthi site kwakha umgwaco loSekhegud eMpumalanga Kapa. Kulungiswa kwalomgwaco kufaka ikhathi nekwengeta umgwaco lotawusetshenziswa abantu labahamba ngetinyawo. Umgwaco iSunday River Valley udlala indima lenkulu ekuthuthweni kwempahla leyise esikhumulweni semikhumbi. Umgwaco we-R336 ulungiselelwa kusebenza njengoba ungilomunye losita lendzawo ehlangothini lwetemnotfo. Lokuthi ngemva kokuthi ungakulungela ukusebenza ngalokuphelele kulesigodi lesikhulako ngokwemnotfo. Ingcenye lenkulu lomgwaco ilungiselela ukuthi bantfu bahambe kuwo bawelele eblohweni iSunday River. Namhlanje ephondweni eEastern Cape ngoba lendlela R336 kulomasipala siyayilungisa njengobona si-allocate imali epha ku-275 million but nezinye indlela apha kulomasipala waseSarapartman esizilungisayo utawubalula ukuthuthwa kwempahla nangabe sowuphelile. By the time we are through, this area will have the best roads possibly in the Eastern Cape, because within 5 years when all these projects are done, we will have the best roads in the Eastern Cape. Kulungiswa kwalomgwaco kutawuthatha iminyaka lesihlanu kanti ke lokuhle ukuthi nemabhizinisi lamancane atfole lithuba lekuba ingcenye yalomklamo. Kakhulu okubana
kukho le project apha kuba abantu bakuthi bafumene amathuba emisebenzi nabantu bangosomashishini abasakhasayo bafumene amathuba emisebenzi njengoba ubona apha okubana abantu abaninzi abasebenza apha ngosomashishini abasakhasayo. Imigwaco yakhahlabeka tikukhulu enyakatho lesifundza nayo Utfole kunakwa kulungiswa kwayo kumcoka njengoba nendvuna yetimali inogodongwana ingete imali lengu-1 billion emarandi itolo ukuthi isite tifundza impumalanga Kapa KwaZulu Natal neNorth West kutsi tilungise imigwaco yato leyonakala ngenxa yetikhukhula. Sodolobha weJozi Dr. Mpho Phalatse uthi kumnanzi kubuyela ehhovisi. Phalatse bekakhuluma emhlanganweni wemkhandlu libe uhlala kwekucala ngemva kwekubuyisela kwakhe. Utshele umkhandlu ukuthi lamaviki lamathathu lendlulile bekamatse abhlungu aphinze ethuse. Kanti ke Phalatse usatawubukana nalesinye isishukumiso sekungamethembi lesihlose kumkhokha esikhundleni sakhe futhi. Ikhansela le-ANC kulomkhandlu weJozi Dada Murera uqinisekisile ukuthi sitawendiwa vele lesishukumiso kepha ke Phalatse unelithemba lokuthi DA itawuphumelela lesishukumiso. Sodolobha waseJozi Dr. Mpho Phalatse lobuyiselwe esikhundleni sakhe inkantolo lephakeme yaseJozi ngemva kokuthi kutholakala ukuthi lokususwa kwakhe esikhundleni bekungekho emthethweni. Uthi lamaviki lamathathu lendlulile bekalikhuni kuye. Lo sodolobha wasuswa esikhundleni ngemva kokuthi emacembu laphikisayo epolitiki aphakamise isishukumiso sekungamethembi. Phalatse uthi kumnanzi kubuyela emsebentini nokuthi lesinqumo esithethwe inkantolo sikhomba ukuthi umthetho waseNingizimu Afrika uyasebenza. We're very excited about the court ruling. It was a difficult 3 weeks. Yes, I took a lot of abuse from a lot of people who didn't understand why we took on the fight in the first place. It was a principal fight. Had we not fought, we would have essentially declared the City of Johannesburg Council a lawless entity, and we would have said it's okay going forward to be lawless in this council. Phalatse uthi unelithemba lokuthi noma kungaba nalesinye isishukumiso sekungamethembi batasiphumelela. Well, I'm optimistic. I've always been an optimistic person. I remain optimistic this time round, and we'll see what happens when the motion comes. Kusenjalo lo sodolobha uthi indlu yokucala labayendile ukuqinisekisa ukuthi itakhamuti taseJozi atikawuva umthelela walamaviki lamathathu landlulile angekho esikhundleni. Ngingizwakele emabuza wetindzaba te-SABC eJozi. Utfole ibheyili ya 70,000 wemarandi Matshela Koko nalabanye labathathu kulaba labasikhombisa lasolwa nabo kulandzela inkohlakalo yokukhishwa kwethenda libita tigidzi temarandi lendeka ngalesikhathi Koko asengumphathi lomkhulu we-Eskom. Koko nalaba lasolwa nabo bebavele enkantolo yamanje weMiddelburg lamuhla. Uvele enkantolo yamanje weMiddelburg Matshela Koko lebeka ngomphathi lomkhulu wenkampani lephehla gesi kuleli Eskom nalabanye lasolwa nabo labasikhombisa lokufaka ikhatsi umkakhe nendvodzakati yakhe langayitali. Koko usola ngokukhipha ithenda lebita tigidzi temarandi lokusolwa ukuthi indvodzakati yakhe yahlomula kuyo ngalokungekho emthethweni liyakhishwa siphehla gesi kusile power station lesempumalanga. Umeli waKoko utshele enkantolo ukuthi Koko ungumuntu lohloniphako umthetho wakuleli kanti kuba nemabhizinisi emaveni lamaningi ase-Afrika angeke kuyithikabede imibandzela yebheyili yakhe. We submit that based on the evidence that has been tendered by the affidavit on behalf of accused number 1. It will only be in the interest of justice that accused number 1 be allowed, Your Worship, to be released on bail. Further, Your Worship, that he must be allowed to continue conducting businesses in the countries in which he has stipulated that he conducts business in. Bahlati bathi kuboshwa kwaKoko nalabanye lasolwa nabo kukhombisa kusebenza kwelikomishana lazondo nemsebenzi lomuhle lowendiwa abantu lababika inkohlakalo kuleli. This process that is now taking place, their arrests, is a vindication of the State Capture Commission of Inquiry and also of whistleblowers who throughout history of corruption in South Africa have sometimes been very disappointed. Invuselelo lubisi Tindzaba te-SABC eJozi. Esuliwe emacala egagadlela kuhlukumeza ngemacansi kanye negebenga lebekabukwinene basolo labalishumi lebe baboshelwe egagadlela abantu labasikati labasiphohlongo eKrugersdorp. Labasolo batawubukana nelicala lekwephula umthetho wekungena kuleli ngalokungekho emthethweni. Labasolwa baboshwa kule nyanga lefile emacaleni layamana nedlwengu lokwebantu labasikati labe bayingcenye yevideo yemculo lebeyithwebula emayindle lahliwe Krugersdorp. Lokhulumeli NPA Phindi Mjonondwana uthi lamacala acithwe ngemva kwekuthi imiphumela ye-DNA ivete ukuthi labasolwa abayamani nalelicala. We can confirm as the NPA that we took a decision to withdraw the charges of rape
sexual assault and robbery with aggravating circumstances against all 14 accused. Ngekusho kwe-NPA lelicala angite lachubeka ngemva kwekuthi labantu labasikati labasiphohlongo labadlengulwa bathi benda liphutha ngalesikhathi selihlolo lokufaniswa kwebasolwa nanobe bake babakhomba ngaphambilini. At the inception of the case, we established prospects of a successful prosecution. However, when we received the outcome of the DNA and consulted with the complainants, then we had a totally different picture. Hence, we came to the conclusion to withdraw the case. However, it's not the end of the case. We remain committed in the investigation process that must continue, and with us as the NPA playing the role of guiding the investigation. Kanti amaphoyisa eMango asole amaphoyisa ngicithwa kwalecala. Nginokubonga Mgwenya eTindzaba SABC eJozi. Philip April loindvodza lesolwa ngekubulala lona lebekatsandzana naye lebangithishele esikoleni semabanga laphasi eClan William ngeminyaka wa 2019 utfolakele nelicala lekuhlela kubulala inkantolo lephakeme yaseKapa. Alison Plakis loneminyaka lenge-26 bekanemanceba lamanyenti ekugwazwa. April wavuma kutsi wambulala ngenyanga yembala eminyakeni wa 2019. Inkantolo ithole ukuthi April konke lakwenda nakabulala Plakis bekade ukuthi wendani nekuthi bekakuhlelile. April uphinze wathola nelicala lokuba imoto yemufi leyatholakala naye ngemva kokuthi sekambulela. I am therefore satisfied that the circumstances under which the murder was committed by Mr. April show that the murder of Alison Plakis was premeditated. Umndeni wa Plakis uthi umthetho sewuyidlalile inzima yawo. I'm just very glad that they did found him guilty. I mean, I know glad is not the correct word, but I'm just excited that they did found him guilty of premeditated murder. Umndeni wemufi solo usatama kwemukela ukuthi umufi akasekho emhlabeni. But how can you have permission to drive another person's vehicle and that person is dead? You actually killed that person, and now you're telling us, no, she gave me permission. But it hurt. I can tell you guys, it hurt. NPA Dr. Sgwebo sathi lika jail siniwe lomsolo. We will argue for a very strong sentence against the accused, considering the case against him and the manner in which he killed her. Kulenzeleke ukuthi kube nekulalelwa kwesijuba ngelanga lekucala enyangeni yengongono. Sebatfolakele bantfu labasikati lababili lebatfunjwe egedeni lamasipala lomkhulu wenkangala eMpumalanga ngalesine eliviki lelipheliye. Laba lababili bo-Sikhosana kanye nemshayeli wakhe Umtsweni batfolakele lamhle ekseni eDeepslot eGauteng. Babuye baphephile bo-Sikhosana kanye naGugulethu Mtsweni kanzi bakhonile ukukhuluma nebeTindzaba SABC mayelana lesehlakalo lesibavelile sekuthunjwa. Ngekusho kwaSikhosana ngalesikhathi kwenteka lesehlakalo bekabona emaphoyisa njengalokhu letigebengu betigcokise kwemaphoyisa kepha ngekhamba kwesikhathi wabese uyabona ukuthi bayathunjwa. I had my suspicion that they were not police officers, so but they insisted that I was under arrest, but they did not want to arrest me. They're at the gate, so then they drove off with us, saying that they are coming to my house. Sikhosana uchubeke wathi abamange babone namunye walabasolwa kanti futhi kude labamlimete ubobabili. It was quite traumatic and devastating to realize that we are now other people are in control of our lives and we don't know what's going to happen next. Luyachubeka liphenyo lokuthunjwa kwalabantu labasikati lababili kanti akusengakacaci ukuthi yini lenye lebayifuna kubo. Nginokubonga Mgwenya eTindzaba SABC eJozi. Bafunzi bamatikuletjeni velonke balungiselela luhlolo lekuphela kweminyaka kuleli viki lekuhlele ukuthi liqale ngemsombuluko. Kepha ke labanye bafunzi basenanati lekusikole semabanga lasetulu emaluleke ngaphandle kwemalamlele eLimpopo cishe baneliviki banga esikolweni kufunza nekufunzisa kuphatamise naqala liviki lesasikolo kulandzela imbi lisemkhathini kwemacembu lamabili ebafunzi bebafana ngalesihlanu lapho kulimele khona labanye bebafunzi lebathunyelwa emtholampilo. Imiphumela yeludlame lolusemkhathini kwemacembu lamabili bantwana besikolo bebafana inqwanati lekusikolo semabanga lasetulu iphatamise kufunza nekufunzisa cishe liviki lonke.
Kusolwa ukuthi bafunzi bafana besikolo sasemaluleke bahlasele abanye bafunzi labahlala enhlabeni block H ngalwesihlanu. Akacaci ukuthi lempi isukela kuphi kanti nemshayeli webhasi Thomas Giyane lothwala abantwana besikolo enhlabeni block H uthi nebhasi yakhe ilimele. Bonakele kuba khona kwemaphoyisa ngebunyenti kulesikolo ngalesine lekungilapho simo sibukeke sibuyela kulokutayilekile kanti labanye bafunzi basahlele emakhaya basahlukumetekile ngemva kwalempilo bekhona. On Friday, when we were at school, when school was out, we went to the bus, and when we were in the bus, people who came to our school to attack us, they surround our bus and throw stone inside our bus. Batali bebafunzi labayile esikoleni bakhathatekile ngekuphepha kwebantwana babo. Eunice Maluleke longumtali. Uthi unebantwana abangemaphahla kulesikolwa futhi ukhathatekile ngekuphepha kwabo. Litiko letemfundo eLimpopo lithi basebentele itiko ukuthi kubuyiswe isifundi kulesikolwa nekuqinisekisa ukuthi lihlolo lekuphela kweminyaka aliphadamiseki. Mike Maringa lokhulumela litiko letemfundo eLimpopo. We are equally calling on parents to be on the know of what their children are up to. More so because we are told that some of these learners, especially boys, are carrying dangerous weapons to school, and there are incidents of violence that are reported outside the school premises. Bafunzi bamatikuletjeni beminyaka wa 2021 eLimpopo baba becala ukuthi bahluleke kuthola 70%, bagcina bathole 66.7%. Imakethe tetimali irandi linyukile nalichathaniswa netimali takulamanye emave. Temdlalo baqeqeshi bemaqembu lamabili leku-Orlando Pirates neKaizer Chiefs Jose Rivero na-Arthur Zwane bachazile Soweto Derby leMpelasonto njengaleyo lekhethekile. Bobabili baye bebaqala kuba ingcenye yayo njengabaqeqeshi ngemcibelo. Kuncane-ke lokuhlukanisa lamaqembu aseSoweto amabili. iPirates ikunumber 4 kulog kanti-ke iChiefs ikunumber 5 kulog. Lekusho ukuthi bahlukaniswa liphuzu linye. Zwane ungilomunye webadlali abadlanzana labadlalele omabili lamaqembu iPirates neChiefs. Waqala kudlala kuPirates ngaphambi kokuthi aye kuChiefs kanti lamaqembu nyalo abangisana ngaye njengoba lelithi walo nangala ngalokunjalo. Zwane wadlala imidlalo lelishumi nakubili kuPirates ngaphambi kokuthi aye kuChiefs lapho ahlala khona iminyaka lelishumi. Umqeqeshi ukwaba lisekela Stuart Baxter ngaphambi kokuthi abe ngumqeqeshi waleli qembu. Yeah, it gives you, goosebumps. The history, of the two giants when they meet. Everything comes to a standstill in the country. Zwane uvumile ukuthi iDerby ingumdlalo okhethelekile kubaqeqeshi nakubadlali ngalokunjalo. There's a lot, at stake actually, not only 3 points. So we really want to win this game for our families as well. Zwane uyohlangana nemqeqeshi lovela eSpain Jose Rivero ebengadiwa nakafika kuleli live. Lo mqeqeshi uyine imidlalo lesihlanu kumidlalo lelishumi nakubili kusukela athatha Tindzaba wadlala emadraw lamane wadliwa lemithathu yemidlalo. Weneleti bawo ngesikhathi ashaka Kulungiswa ku MTN 8 second logging. iPirates iya kulomdlalo vele labaningi bathi iyotindlulela nje. It's one of the games that everybody is waiting during the season. I heard about this game almost from my very first minute in the country. Usha iChiefs neSundowns kulandelana kuyobeka lo mqeqeshi wePirates emzaweni lenhle enhlitweni tebalandzeli baleli qembu. We're gonna really feel, or at least myself, is the first time in FMB with the full crowd. So obviously it's gonna be a special day for all of us. Wabili ke labaqeqeshi bayavuma ukuthi iseseyinze indlela ngaphambi kokuphela kweligi.
Sikubeka lapha ke lamuhla nasibuye etitolo sikhona simo selitulo.